Ubaba kamazi wamphika ngisele iminyaka
emibili kuze kube namhlanje kangimazi kodwa ngezwe ukuthi uyakhonjwa ngapha esikhawini kodwa ngiyaphila ngoba nginoshembe uma efika umfowethu afika ngishebele athi mfowethu uyayibona impilo engiphila mina inhle kanjani angitshengisa indawo emhlophe enotshani obuhlaza yonke into ikhona amafruthi yonke ukudla khona eziwoza nami ngihlezi khona ethi mina nawe sibulale nangempela ngiyakhumbula kwakuyisonto ngayisithatha extension sikagesi uma ngisifake endlini phezulu uma sengisikhahlele isitulo kodwa siqhashuka uhlezi lapha uhlezi nayo baba basebethi kumina ngoba intombi yahluleka thatha amaphilisi awaphuza ngiyakhumbula kwangamaphekha amathatha ayivaliwe basebethi kumina ngoba into futhi kayisebenzi bathi thatha ispirit ngalolo suku olulodwa kwaba intambo amaphilisi ispirit lerentex nejiki kodwa namhlanje ngikhona ngiyaphila ngonyazi lwezulu kwathi ngolunye usuku ngihlezi ekhaya ngiyathunga kuyisonto ngithunga ijezi lesikole ngase ngithatha inaliti ngase ngibeke emlomeni lapha ngithi ngidonsa intambo wawusiyoma umlomo ngase ngiyakhohlwa ukuthi ngifake inaliti emlomeni emazinyeni ngase ngigwinya amathe uma ngagwinya amathe yayisiyagwinyeka inaliti uma ngigwinya inaliti isihlezi lapha lokho kuhlaba kubheke zathi bangithatha ekhaya bangithumisa ekliniki wasaphi bathi wasaphi ama-x-ray agcwele mfana hamba uyolala ekhaya uzobuya ngakusasa angaze ngilale ebusuku inaliti ungavumi ngisho ukuthi umqala uphenduke kwathi ngomsombuluko ekuseni udadewethu wayesenginika isinkwa ngasenza ibhola esimhlophe ngase ngiyasigwinya akwaba ngilibasile ulakani yasiyehlinaliti eqonde emathumbeni uma emathunjini uma ngifika enseleni ekliniki bathi enseleni odokotela bemva ama-x-ray bathi odokotela wena mfana kumele uyohlinzwa ngolesihlanu basho kumsombuluko bathi kumele uyohlinzwa ngolesihlanu ngoba inaliti isiwobhobozile amathumbu isisemgogodlweni ngahamba ngo-admithwa umsombuluko uzohlinzwa ngolesihlanu kwathi ngolesithathu kwasuka ubabuncanana iphoyisa insizwe ezanangu ubongani unobhala ehamba nomanimazi madlada ogalele kwambutha ekhaya uma befika onyazi lwezi bafika kulesithathu unyazi liyanikelisa bathi lagqoka umjivo omhlophe yazi njengoba ngiguqa lapha ngiguqeke elikhulu iqholo lokuthi ngenami igama liyaziyo unyazi lwezi mhlasimpe wena nje ubona kangaka nelizelo ukhumbule kodwa kangikho lapho nami inhlaka yami ngiqhosha ngowami ushembe ngiqhosha ngoshembe kagogo uMansele uma befika bathi shembe kunomntwana ogwinya inaliti ngesonto njengamanje usesibhedlela eNgwelezane uthi uzohlinzwa ngolesihlanu njengoba ngolesithathu bathi lake yathula unyazi mhlasimpe imizuzu eyishumi uthi ubabuncanana uthi unyazi nawe labamba ikilobho lelapha emjiveni bathi lake layiqaqa laseliyawuvula umjiva laseliyaqhiyama esihlabeni lasekhiphisa iduwele imhlophe laseliyayisula lathi emveni kwesikhathi wasethi hambani nifike nimtshele ukuthi angeke asahlinzwe thina boshembe soyikhipha inaliti ukhuluma unumber 5 lo wako wamsola wamngabaza kodwa namhlanje siguqe nawe futhi ngase kuba ulesine ngikhuluma indaba yami noshembe ukuthi thina noshembe sazana kuphi uma kuba ulesine wasuba ulesihlanu ngo-12 emini wafika udokotela oyindiya wafika wangibhala esiswini ukuthi ngizohlinzwa lapha wasethiwa ahamba mfana basebengiqhuba ngenqola basethi udokotela ngoba manje asazi ukuthi sikupha ungela ama-x-ray ebesikucheck ukuthi inaliti kuphuza singahlinze endaweni erongo basebengithatha bangifaka wathi waphumula inde ngaphandle yaphuma i-x-ray eyoqala bangibiza ngagenda ngazwaba kathathu ama-x-ray scans asebewa lapha wafonela udokotela omkhulu waseNgwelezane okuthiwa owasevenda wehla ngebhanoyi bemfonela ngo-12 emini wazofika ngabo-2 eNgwelezane efonelela indaba yami ethi udokotela asikaze siyibone indaba engaka mfana isholephi inaliti bengashumayeli manazaretha bengizokhokha inkomo kwashembe kosibuseni imvula